Yini ke ucaciseke yini inkinga ke? Umntana uthi wondla ubani lapha endlini? Umntwana obvious mina ngiyamenzela mos umntwana usho kanjani mara wona mama? Ska re fitlile mo ya shukuthi umntana wakhe uhlala la kule jarete o kotisile umntana wakhe ke makoti wa jarateng hantlantle ene wa ipotsa why ngwana hae a sa gutlele mo ntlong because of ha khona gore a gate ngwana hae unomntana but nawe umuntu omdala ukhona ukuthi umtsheleze umuntu omdala ukuthi unomntana hambobheka umntana umuntu omdala. Buzo wethu ukuthi umuntu onentshebe ezingaka ama mustache angathi uSteve Harvey la ekhaya emdala kangaka awumboni nawe. Mina kwethi isikhathi ngine room la mina kwethi Labas emanyana hanyana. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly about Josie Pascal stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on Josie Pascal today. So guys, today ke na le mami mona, ke tlo mo fa fela sebaka so rena a itlhalosa le bitso la ke mang le go a ngoletse. Motho mo le kae? Ke teo kae mama? Ke teng mama. Ne kopa fela o jotsa di-viewers tsa Josie Pascal le bitso la o mang ebile wa e ngoletse. Ke nna Matshidiso ke lengoletse because of ngwana ka o dula a ntoko mamazala wa hae and then o sile ngwana hae tse next ha re etse next so ha ona ntho ke tla provide ngwana hae ka yona. Oh so ngwana ha o ha support ngwana o ile ngwa hae o dula ha mamazala at all ha etse next o dutse mole ho neng ke bua le mme o le hore a khutlise ngwana ka motlong ha batle just o thotse fela nje wa enjoy which means ntho a etsang ka mole. Ngwana ha o sana le nako ka kang mama a dula ha mamazala wa hae. It's been a year hona ja a dula ko teng. So nna ke se ke kgathetse so ke lengoletse because of ke batla le nthusa ko yena ke la teng ngwana ola a tlo supporta ngwana hae nna ka se khona. So una le ngwana o iwane fela ngwana ha o yena o dula le wena ngwana hae o dula le nna ka motlong o iwane ka motlong. So o batla ntse gore mamazala ha bone nthorong yana ka ngwana dule mo le mohlomong next ha ke bone go bona phoso because of o dutse nje ha khothatse le ngwana gore a khutlele ka motlong. Okay so wena mama o re o tsebana jwang le mamazala ke batla o understand a ke re wa tsho o dula le mamazala wa hae le na le connection wena le mamazala le na le ho bua ore no ha re bue at all ke le fela because of ke tseba hore o dula ko kae ngwana o. Yes so ke ne ke batla le nthusa fela hore ngwana ola a khutle a tlo sheba ngwana hae. Love us Mr. Jones, can we please move? Hello bona o hantlantle o etsalang ka ngwana mama ska sa fihle. Hey mama nna ke makala se o re ba mamazala ba bang bona ba jwang sefapana. Ngwana o dutse jarateng ya ha o magala tse ba rona le ngwana a le mo botse hore ngwana o kante ke eng mara ye. Oh maybe mfana maybe ngimbuze yena umama. Nike naxabana mama nomfana maybe sengisho ukuthi maybe umfana ukuthi maybe yakubone mfana kuyenzeka ukuthi umntana ongumfana mawumkhuza sometimes efile ngathi umzali uyaku-abuse into ezikanjalo yabo uyamcontrola in a way wagcina sekabona ukuthi makathatha inyathelo lokuthi ngcono yohlala outside eshiya umama nengane yakhe uyangithola so i-relationship yakho nomfana beyinjani? Nna relationship ya ka le ngwana e sharp ha ke mo control o iketsetsa the way a batlang ka teng so hore a tswe ka motlong a ke tsebe o ntshitswe keng ka motlong khotse ba yena a liwane o tlatla a re explainela why a re sile le ngwana madi a gae ka motlong. Mara e bohloko ka hore nga ke ha re itlwele especially ha ile ngwana moshimane a dula ha mamazala gore ntse tse ding di bohloko motho molo because of lona bonkgono le tshwere thipa ka bohaleng sefapano like le tshwara bohloko manu ke la bona ngithola and manje that's the only problem wena Blue mntwana yami ukuthi intanga zethu most of the time sezenza abantwana bengacingi ukuthi kuzokwenzakalani after and bayenza abantwana bethemba ukuthi khona bogogo ngiyazi ukuthi akusiwo mama kuphela uyabo and which is not okay makho ukuthi khona ne viewer right now that's listening ecabanga ukuthi yenze ingane and ufuna ukwenza something ecabanga ukuthi uzoyishiya leyo ngane kugogo wakhe. People must stop that. Odula montong ele ya bithuri jika hona mo ntho mo khone mo. O dula ntlong okay no problem motho mo ya gate e kholo ene no problem so that's why ke tshoko wena na baso ere mo statement eng sa gore wena youth ya lebala gore bana ba rona ha re ba etsetse bomme ba rona re ba etsetse bontate ba rona o ka se tsamaye mo o tsamoloetsa ngwana o sa use protection o sa prevent o sa etseng e ba o itjweditse gore wena kapa o le mshimane o tsamalo prekisa ba o itjweditse hai man ke na le batswadi wa understand uthatha lo mntana ngiyomlahlela kubona and then ngiqhubeke ngifuna indaba nomntana uyangithola kodwa ngathi abantu youth o re kena mo
ka mo mama Gating e black mo mama. gating e black Hayi. Yeah, 'cause Thotse di hawo mfana. sebecabanga ukuthi manje abogogo they are Yibo. meant ukuthi Baloko basokolo nabantwana. manje Mama le re bula gate jwang? engathi Koko. ungathi kusema Nigerian nje lana Gogo Koko. yo maye bahlala bezivalele kanje yo so tse ba lubula di gate Koko. Ke ena. ke ena o ba kholo ba Bathong. My brother. Sale o nyetse lo tlo batla ngwana ha o ne. wazoza namakhamera manje la hayi mara wena ma umntana omshile endlini Oh, relax. So mucho mulo. ukhuza My mara brother. Jesus. My brother. yini inkinga yakho mara yini ke ucaciseke yini inkinga ke umntana uthi wondla ubani lapha endlini umntwana obvious mina ngiyamenzela musu umntwana usho kanjani mara wona mama ngiyamenzela nalabo ma last stuff last month angithi ngamenzela umntwana wawuza namakhamera la Ngoba wena oh motho molanyana o tla le di camera ka baka la wena o busy mo o kotisitse monna o kotisitse mona and ha o batla make sure ntshelo mama khona nangu sikuthola la o kotisile uvula nabani kanjani usho ukuthini uhlala kanjani la kuleli wena khaya ukaze wakotiza wena ungasukela ulapha angeke ngiwenze lo msangano angikotizi mina ke la mina ngizange ngizivule kotisile mona sikuthola uvula neminyango ukube umakoti wena kanjani ke a kopa hla o khutlela ka tlung hla ka tola yazi inkinga yini i1 inkinga ngomama uyabona ngomama engihamba ngazitholela iroom wangilanda futhi lapha eroomini kanti wena ufuna ngizeni wena yini ekhuphe ekhaya wena ngoba uma uyazi ukuthi umama unama favoritism Wenza njani mama? unama favoritism ukuthi yena ofavor lona akafuni lona naye lo mntana lo athi mele ngimondle kahle nje wondliwa yimi lo mntana lo ungabale phela ngathi uzoduphume na ngeke ngibale ngizobaleka lalela ke my no inginyanyisa i1 ngawe yini mntana amakhamera wani ngidala ngikhuluma nawe mntanama awufuni ukuvela my brother wait mama khalentsa tla ko wena and ha tla ko wena bothata ba go reng o mjotsa go wena ha o batla o vela ha o batla o tsa next so mama o tsetetse sa bona a bitse Jozi Bioscope ka baka la hore a o bontshe tselo gore man bona tselo o iphelang ha sharp tlo ka te ngwana ha o khutle mo hae wa understand mara uyawazi umsebenzi wami ukuthi Lalela, unjani uyazi bulu wampeka ne yabana manje njengoba ubona la maflag lawo Okay, yeah. lo ngiyahlangana Lo kuyaclean. uyangana si no ngiklini ngiyaprepare shoot mina ngiyathengisa siswa no problem. ngithengisa stadium uyabona nokuhamba ngithengise nabo ma estradeni uyabona lo sentinyana engiyitholayo mara ntho o yetsang no no yami thina into esibuza ukuthi uhlaleleni lana ushiya ikhaya kowena ngoba ikhaya likhona lapha anginankinga mina nokuhlala lapha Mama ke motho mo le kae anginankinga mina ke nokuhlala ke ena mama zana motho oh mama wo motho mo le kae ska re fitile mo ya shukuthi umntana akhe uhlala la kule jarete u kotisile umntana akhe ke makoti wa jarateng hantlantle ene wa ipotsa why ngwana hae a sa gutlele mo ntlong because of ha khona gore a gate ngwana hae unomntana but nawe umuntu omdala ukhona ukuthi umtsheleze umuntu omdala ukuthi unomntana hambobheka umntana umuntu omdala Sangazi next mina kuthuza kanjani mina hayi ngiphumelene ngegate nje ningangilethela umsindo ngoba ngazi ukuthi kwenzakalani ukuthi nami kwesinye isikhathi angikho la endlini wewe ungamqoshi ngoba ngimlethile ngiyengeza ngathi uqosha umntana mawubona umntana akho wena lo kahlala nomuntu akhe ambuza ukuthi ubani ubhuti uhlala kuphi like how bandili kwesika motho Angazi next mina kwesinye isikhathi ngiyasebenza angikho la endlini e re ke botse something ha ne ba go hloka fetso awe ba no o hloka fetso stop ne tshwantse go batho ba qale ko mama hore hantle mama o dutse shwang le abuti leyo ngiyayazi vele leyo hayi ndaba yena umama yena utso mama noma benyonyoba ana ka hloka fala no utlo butsi uthi ungena ngokunyonyoba wow wena awuvumbuzo wethu oro uthi thina into esibuzayo ukuthi awubona umntanami lo uneroom lakhe angihlali ngimgadile ukuthi kunobani akoyitshware uyitshware mbe waka tibe motebelo mutu waye umudulisa yena wona umbuzo wethu ukuthi umuntu onentshebe ezingaka ama-masters angathi uSteve Harvey ela ekhaya emdala kangaka awumboni nawe mina kwesinye isikhathi ngineroom lami mina labas emanyana hanyana wo ngena kuphi my brother mama mina la ukotlo lo rasa ukotisitse umakoti
Mam, bheka Bawutlisetsa grocery mo. Bawutlisetsa grocery wa ja. Bawutlisitsa le ngwana ka mo teng. ufuna yini ngihlale phambi kwakho ufuna ngihlale phambi kwakho Sithi umntana Iyarasa yes. Netso. O tshwana le yena. yena ngwana wa hao Amen. So ne le tlo isa mpa kae le sa tsebe family ya hae. ke nna ke tla mo botsa ke Bona motho mo lo tshwantse re be responsible ha bana ba rona ba tla le batho re botse hore motho ke mang. angizingena ngihlali naye nami uyangizingela Twella wa ka mme wao. Twella wa ka mme wao. unenkinga nomntana wakho kahle kahle lo mjolo ungowena ngamthandi Sapota lo mntana loyo umshile. Ushiye umntana bomsapota. isedle ngizoyithola ngizoyishiya something Singla basikopare ka montle re siye mama jarateng yae. Motho mo ha ona taba ho lokile sharp. My brother, ke kopa o tlole re bongane please. Tlo go botse something ane. O ha o rasetsa mama so wa ha o batla go etsa le. Chazele le nto wayezobiza umuntu omdala. Ka mollo. no ukuthi yazini Why mina uthi mama waka mme wa manje uso- hayi ukuthi manje nginezitori eziningi nje umama mama ukuthi nje kahle kahle ngisakhula nengibona ukuthi akangithandi Ngeke ujikele umuntu omdala phambi komunye umuntu. Mina Ujikele umuntu omdala Ma- phambi. Mawuthi kumama akho phambi kwalo mama. lokuba nabo makhavela nyana Uthi nawe ulo mama ngibi nabo mthule masampi No, ngasisuke phambi Wayibona ukuthi kwabantu. abantu I'm so sorry. O etsa izinto that's why ezishalo. ugcina manje songibona ukuthi sengumuntu onjani sengiyathengisa Okokuqala mina my brother mina ungibona ngijabulile wena ufuna ukungibona ngijabulile awuyeke ukhomba umuntu omdala ngenzeni i-olegram wena ukungenava Ngena. ungenaphi ufana nokuthi umama Ungenaphi wena? ungazomkhomba ungenaphi Ngena uthi Yema, umkhomba. layita, Delela wena my brother. inkinga hawu yethu layita layita hawu O rekile koloi. eyiphi imoto yizi izinto sibhekile Uyabona la basiyobutona respect. Support ngwana ha mo support. O busy utlihlisa di grocery. My brother wait. Akafuna ukusi. Abuti wait. My brother wait. Re tlile mo tlo bua le wena please. Kopa tlo letsa ntse so. Kopa lo kata ngwana o papa. O yetseditse ngwana o wena o ska fa mama ha o mathata ao. O latile ka baka la wa o rata na sa o rating ka ba o tloletse wa kotisa mona. So ke kopa o lokise di go sa o fela o lo lata ngwana ha o please. Re ska lwana o ska re no last time umntanami ngathi ngifuna ukuza naye la ngize ngizozidlalela naye la O tla le yena mo. umuntu wami ngomthanda kumele Okay, ngicela bona ukubuza. ngeke bese Wari- ngoba- Uyarasa. ngithi wena ngoba une2 months ungamboni umntana warifu last month uphukile warifu last month uphukile wena Wenzani? warifu ulimele last month No, mama, angithi ngeke une2 ngitshela. months ungazi olegram le mani Yes, Mr. Jones, deal with this guy please. Ke a leboga bagolo. Ngwana wa tella o. Motshwareng mokukeng, monkeng. Mokukeng a tlo kgona ho support-a ngwana hae. O ya ka ngwana hae. yabona wena Ela, o nka ngwana hao, o lo mo support. khohlakala kwakho Motho o moholo. Ya, monkeng o. Motho o moholo. Ha tsamaya lo nka ngwana hae o wa hlola. Ba tseba keng guys ke a tshepa gore la bona ba itse keng abuti wa hlola sefapano ke batlo bua maka ke hore motho la mo a kotisitse ntho bohloko ke o sile ngwana hae le mama ane guys and ha re fihla mo le moya mo jwetsa mabaka go gutla mo hae o bitsa moae ka mabitso o tella moae so se ke se ratang gore ke re la tseba go Josie Pascope ha o tella o tla kukwane o tla e etsa ntho right so ntho re etseng o bola ba se ba monka ba misa ko ntlung ya mama a lo sheba ngwana hae a bone go ngwana hae ho etsalang ka yena if o se jwalo tshwantse nje a maintain le ngwana hae because of ntho a etsang a se yona ke le rata kaofela I'll see you in the next episode e re ke lo mo attendang yes baby ha re tsamaye motho mo